Dobar dan, dobrodošli na još jedne lekovite razgovore magazina Lepa i srećna. Naša današnja gošća, doktorka Natalija Gušlo-Petrić, je inače naša dugogodišnja saradnica, specijalista anesteziologije, rehabilitacije, pedijatrije i koja već dugo godina živi i radi u Beogradu. Možemo da kažemo da je naša današnja sagovornica poznata pre svega po holističkom načinu lečenja. Doktorka, dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu. Evo za početak, ako se slažete, pomenula sam da ste vi poznati po holističkom načinu lečenja. Da li možemo da objasnimo šta zapravo sve podrazumeva ovaj vid lečenja? Pa ja prvo da krenem od toga da klasična medicina, šta je to zdravlje? Zdravlje je potpuno blagostanje, stanje potpunog blagostanja fizičkog tela, socijalnog i duševnog. Tu negdje se poklapa i sa holističkim pristupom. Međutim, holistički pristup prema čovjeku je jedna celina, gdje mi gledamo sve, i energiju, i stanje gdje mi živimo, taj dio, možda i vazduh, i naše emocije, i naše tijela, znači sve zajedno naše tijelo kao jedna celina. I mada kaže da je holistički, recimo, akupunktura. Akupunktura sad je ušla polako i u klasičnu medicinu. Tako da polako te dvije, da kažem, različiti nazivi, oni se spajaju. Jer suština je jedna. Mi smo jedna celina. I mi sarađujemo, kao i naše ćelije sarađuju sa nama, mi sarađujemo sa makromirom, sa mikromirom, tako da to je najbitnije. Hvala na ovom odgovoru. Nedavno ste bili i naš gost, jel tako, na našem događaju Imunofestu. Imali ste jednu zanimljivu radionicu, naravno, o holističkom načinu lečenja, ali ste govorili i o jačanju imuniteta. Da li možemo, evo, i našim gledalcima da damo neki savjet? Ja mislim, evo, mi smo malo pre pričali da svaki čovjek u suštini na neki način poznaje sebe. Samo ne ga mrzi da on radi bilo šta na sebe. I imunitet se jače tako da mi moramo na neki način da se odreknemo nečega. Recimo, loše hrane, i svi znamo koja je ta hrana. Da čiličimo sebe. Recimo, u Rusiji tradicija je bila da mi koristimo saune. Nije saune, nego kod nas se zove banja, kao sauna. Koristimo tamo te grane od sušene grane sa lišćima od hrasta i od breze. I onda kada ulazite u tu, da kažemo, ona nije sauna, tamo je puno para i krenemo da lupamo jedan drugim tima granama. Verujte mene, ovo je vrlo teško izdržati ovo. Međutim, efikasno. I ranije svi ljudi izlazili poslije, recimo, na snijeg i brisali sebi snijegom da bi tako ojačili naš imunitet. Interesantna priča da u Sibiru pre jedno 10-15 godina roditelji su se žalili da deca strašno bolesna. Znači, nemaju kad da rade. Malo pa prehlada, malo pa prehlada. Pa zajedno sa direktorom tog obdaništa oni odlučili da će liči djecu. Naravno, to krenulo od početka. Hladna, topla voda, kontrastno tuširanje, poslije izlazak na snijeg stopama, poslije skidanje, poslije brisanje hladnom vodom i na kraju krajeva ima čak i na video gdje djeca uzimaju kofu vode kad minus 25, sipaju na sebi i ulaze. Šta je interesantno, djeca prestala da bude bolesna. Isto tako kad u pitanju hladna voda, naš jedan klizač, Pljušinka, on je bio jako, kao dete, jako bolesna. I mama njega poslala na klizanje, gdje je led, gdje je hladno. I stvarno tada on se izvukao. Znači mi, naravno, sve individualno i nije loše to da bude uz pratnju doktora, ali jačanje imuniteta mora da bude baš kao minimum, recimo, to kontrastno tuširanje, prvo nogu, šaku, pa poslije celog tijela. Poslije, naravno, to je ograničenje u hrani. U masnoći, u soli. Moram da kažem da mi jako puno koristimo soli, do 13 grama, nama preporučeno 5, a tim ljudima koji imaju problema uopšte preporučujem maltene da ne soli hranu.
I naravno koristimo jako puno šećera. Još hrana gdje puno se koriste pesticide, gdje puno se koriste hormona, antibiotika i mi nesvjesno naše tijela to koriste zajedno sa hranom i naravno postaje mnogo slabije i postaje rezistentno na neki lekove, recimo na antibiotici. Interesantno kako u Japanu diže imunitet. Kod njih ima vrsta, oni jako posvećene svom unutrašnjem svijetu. I jedna tradicija koja je uvedena kao u medicinu, oni šetaju u šumi. Kao prvo, oni udišu fitancide. Druga stvar, oni se opuštaju i to je jedna od najbitnijih tih borbe za imunitet. I druga stvar, još odavno oni su imali bolnicu gdje su lečili kao taj holistički pristup kanceru, gdje oni bila posebna ishrana, gdje je bila ta šetnja po šumi i gdje je bila jednostavno tijelo znači, moralo da bude golo i da tu budu te vazdušne, te kupke od sunca, znači sve to pod kontrolom doktora, ali su bili jako uspješni. Jer u Kini isto, recimo u Kini se koristi i u Japanu, se koristi doduše i kod nas, se koristi ta hrana koja je fermentisana. Kod nas je to kiseo kupus. I on je odličan jer pun vitamina C i nevjerovatno pomaže našim crevima da oni prave sami te probiotike i prebiotike. A u Kini i u Japanu imaju kimchi, u Japanu imaju kao prerađen. Koriste tofu sir koja kažu da jako i podmlađuju i pomaže. Možda to nije naše. Ja pretpostavljam da kad vi živite u ovom podneblju gdje vi živite, možda neki recept koji koriste Japan ili Kina, možda on nije baš, ali mi imamo paprike, mi imamo kiseo kupus. Jedino što moramo da se odreknemo, možda, ja ne znam, svinjskog mesa, te ljudi koje možda prerađevine, možda treba smanjiti prosto obroke i pogledati individualno. Čovjek samo osjeća šta njemu smeta, a sigurno šećer i sol treba skinuti. I još za imunitet po mene. I po mene šta je zdravlje? Po mene zdravlje je tada kada naš organizam se adaptira prema tim uslovima koje se mijenjaju. Da li je to kiša, snijeg, da li je to pad atmosfernog pritiska ili drugačije ili dizanje atmosfernog pritiska. Kako naš organizam reaguje, tako naše zdravlje. I tu nam pomaže ta mikrobiota. Znate da je istraženo da mikrobiota jako bitna i ona maltene se deli na neke 4 grupe kao krv naša. I samo tim probiotikama koje uzimamo mi u tableticama teško možemo da popravimo nju. Znači najbitnije mi moramo da dodajemo te fermentisnu hranu, da imamo dosta vlakana, da imamo dosta vode i da ne koristimo tu hranu, ne koristimo previše hrane, jer vrlo često ona prosto, kad nepravilno nju koristimo, ona gnije u želucu, to gnilosno ide u tanko creva, pa poslije u debelo crevo, to već loše ide odmah u jetru. Jetra ne stiže sve to da obezvredi i dosta toksina prosto plivaju po krvi i truju nas. I tako da, znači, imunitet je to što zavisi isključivo od nas. Kada već govorite o hrani, možda nije loše da pomenemo Hipokratovu čorbu, jel tako, o kojoj govorite. Pa hajde našim gledalcima da otkrijemo i recept, kako se pravi i pre svega kome se ona preporučuje. Znate šta, recimo, ta drevna medicina, ona nije toliko nedrevna. Kad pogledate istoriju medicine, Egipat, Grčko, ja mislim koliko su oni bili pametni i koliko oni pravilno bili usmjereni na zdravlje čovjeka. Hipokrat je preporučio da se uzme jedan celer. Naravno, najbolje bi bilo to da bude to organski, jeste. Celer, koren celera, koren bijele šargarepe, koren jedna šargarepa obična, 2 praziluka, 2 luka, oko 700 grama paradajza, 3-4 onih delića bijelog luka
I sve to se opere se naravno u ljuske. Sve to se pokrije vodom u šerpi i kuva se kad provre, treba smanjiti vodu i da se kuva 2 sata. Poslije ispasirati, ljusku skloniti, a to ispasirano koristiti. Ima jedan dijetolog Gerson koji je malo adaptirao ovu čorbicu i dodao još 400 grama krompira tamo. I interesantna priča kad je u pitanju on je imao strašne migrene i gdje god on je pokušavao koji god lekove da koristi, njemu nije pomagalo. I onda on počeo da istražuje, našao tu Hipokratovu čorbu i dodao sad tu taj krompir i počeo da koristi. On se iznenadio kad njemu migrene su prošle. Kad je on je u stvari kao početnik dijetologije i kad je on svojim pacijentima predlagao tu čorbicu, primijetio da je ljudi neke vrste kancera, oni su bukvalno bili izlečeni, neki ljudi sa dijabetesom. Znači ona pomagala dosta količine ljudi. Zašto? Zato što u suštini to je bazna sredina koja pripomaže organizmu da se odmori. Pogotovo sada, mi u današnje vrijeme, inače ćelija, ona sposobna samo da kada ćelija se raspada, ona ima svoj rok trajanja i onda drugi ćelije skupljaju te ostace. Sada kad mi jako puno jedemo i svašta jedemo i ne znamo ni šta jedemo, te ćelije već nemaju, ne osjećaju ni te signale, isto na neki način rezistentnost postoje i to se skuplja te otpade sve više i više. I mi prosto zatrovane. I nije loše da tu čorbicu ponekad. Naravno, nije loše uz konsultaciju lekara, jer ljudi koji imaju neki problema sa želucem, možda to neće njima odgovarati, ali ona pripomaže i bubrizima, jer tu ima ograničenje u soli. I taj dijetolog predlagao da ona se koristi 2 puta dnevno. Naravno, neko ograničenje, recimo 10 dana, 2 puta dnevno u bilo kojim količinama, jer ljudi običajno gladne od toga. A htjela da kažem još za imunitet, za šta je jako bitno kod Japanaca i Kineza. Oni koriste, pogotovo Japanci, oni koriste isključivo vruću toplu vodu, 40 stepeni. Oni nose sa sobom termose i u školama oni imaju tu vodu koja se greje, jer kao početak dana apsolutno sa te tople vode. U nekim dijelovima se preporučuju i 2 šolje tople vode. I poslije pauze 40 minuta da ta voda protrči, da očisti sve i da organizam bude spreman da već nešto da pojede. A što onda, oprostite doktorka, šta čini ta vruća voda organizma? Kao prvo, ako čovjek pije hladnu vodu, organizam prvo mora nju da ugreje i on već troši svoju energiju. On već počinje da razmišlja šta da radi sada. Kad je topla voda, voda se ne vari. Ona samo prođe i protrči i ona opere na neki način. Znači ona prosto kao da mi umijemo lice, tako ta topla voda umije naš želudac, naše creva i pripomogne da ta hrana koju mi koristimo već mnogo lakše se usvoje. Doktorka, mnogi se danas žale na konstantan hroničan umor. Normalno je da se umorimo kada odspavamo, jel tako, preko noći, sutradan bi umor trebalo da nestane. U suprotnom, šta signalizira naš umor? Na koje sva oboljenja? Pa znate šta, možda bude i virusna, možda da bude Epstein-Barr, možda bude herpes, jer mi imamo ogromnu količinu, pogotovo virus herpesa 6. Međutim, to može da signalizira bez obzira i kod mladih da naše sitne krvne sudove, najsitnije kapilare, oni ne rade. Oni su zapušene. Jer kada čovjek dođe na pregled kod doktora, tamo se gledaju krvni sud, aorta, arterije, a sitne krvne sudove se ne vidi. Međutim, oni rade kao malo srca. Oni su obavezne i kod mnogih ne radi ogromna količina krvnih sudova ne rade, tih kapilara. I oni su prvi priznak toga da kod nas nešto nije u redu sa krvotokom. A ja inače kažem da čovjek, u stvari kad pogledate, on je kao žbun od krvnih sudova. Kad pogledate atlas i pogledate kako to ide, velike krvne sudove, pa oni se manje, pa se dele. I tada kada negdje ima spazm, a spazm možda bude od hrane, od stresa, od vazduha lošega, od, ja ne znam,
hipodinamiji, kada čovjek se ne kreće, onda organizam ne dobija tu količinu kiseonika i onda on prosto ne zna šta da radi. Prvo on pokušava nešto da se bori. Organizam sa nama razgovara. Da li vi vjerujete? Recimo, evo moja mama imala infarkt, bez obzira da ima 91 godinu, imala baš nevjerojatan infarkt. Hoću da kažem kako sve još od Boga. Nekomu dato da proživi, nekomu ne. Ali ona je bila pušač, odmah prestala da puše i nekako, bez obzira da jede sve. Ali ona isto doktor i ona apsolutno posvećena hemiji. Ona samo, znači ona zna, sa sobom sarađuje, zna kada šta njoj treba odraditi, jer ona rekla da ni jede neće i to sve te neke dodatke ne trebaju. I ona jako lepo sarađuje sa sobom. Međutim, ima recimo jedna dijagnoza kada srce se osjeća kao predanje mačke. Zamislite, molim vas. I ne znaju ni svi doktori to, čak ni kardiologi. Kada pacijent kaže, znate, mene nešto tu kao predi nešto. To je jedan od simptoma kada treba provjeriti i zalisce i provjeriti krvne sudove. To je već ono baš vrlo ozbiljno. Hoću da kažem da često organizam kada ne spava, kada mi smo umorne, on hoće da nam on priča sa nama, da sam nam nije u redu. I pre svega, vrlo često to početak ateroskleroza. Jer ateroskleroz, s obzirom na to da mi jedemo jako loše, on počinje toliko rana. I to ne znači da, evo sad non stop se menjaju neke stvari. Loš holesterol, dobar holesterol, treba statine, ne treba statine. Iskreno kažem, te ljudi koji jedu puno, naravno potrebne statine. I tada kada kod doktora se vidi zadebljanje, recimo karotida, to ne znači da problem samo sa karotidom. To znači da krenuo proces ateroskleroziranja uveliko i pre svega u malim krvnim sudovima, što mi ne možemo da vidimo na dopliru krvnih sudova. Znači, čovjek mora da stane i sam da razmisli da li on hoće poslije da ima infarkt mozga, infarkt srca. Jer vjerujte, mene to vrlo, pogotovo muškarci ako se plaše poslije toga, to je vrlo neprijatno. Čovjek prosto, njegov život se deli do i poslije. I on ima i strah i onda ne može sve što je mogao ranije. Pa nije loše da pomisli kad već ima te simptome da pripomognem svom organizmu, makar da ne jede ono što zna da, a svi znamo što ne treba da se jede. Makar da ne koristi toliko soli, toliko masnoći, šećera, ja ne znam, picu, znate. I pre svega, naravno, ja bih preporučila roditeljima kada u pitanju djeca, da njima ne daju šećera jako rano. Gledam, kod nas ima parkić, da ne hrani njih u parku. Jer ovo sve poremećuje neki balans. Hrana mora da bude kod kuće. Ako dijete neće sad da pojede, ništa strašno. On neće da umre od gladi. Ali vi morate njemu da napravite taj balans i taj ritam koji je potreban i za nas. Jer samo sa ritmom i balansom mi možemo da dobijemo pravi imunitet i da se otarasimo tog umora. Reci mi, doktorka, imali smo priliku da se uverimo da ste odličan dijagnostičar. Kada pogledate pacijenta, već vam je, na osnovu čega postavljate tako dobru dijagnozu? Pa znate šta, mislim, kao prvo još Hipokrat je rekao i on je prvi bio nevjerovatan dijagnostičar. Ja mislim da je to jako bitno da doktor vidi svog pacijenta. Što sada, nažalost, onemogućeno jer svaki doktor mora da bude pored kompjutera i onda prosto nema vremena. Zato pre svega ja kažem pacijentima da se pripreme, da uzme i napiše sve što njemu smeta i sve što on vidi na sebi i da to kaže doktoru. Naš organizam, pričala sam malo pre, kad primetite da imate suve laktove, ima dijagnoza za to i pogotovo kada oni tamne, to znači da nije u redu pankreas.
I onda znači da vrlo moguće, bez obzira da i sve u redu analize, da vrlo moguće predispozicija za insulinsku rezistenciju, za diabetes, za probleme sa krvnim sudovima. I onda tu neophodno napraviti taj presjek i ukinuti slatkiše, ukinuti testo, ukinuti masnoće i vidjet ćete kako polako organizmu treba 2 mjeseca da on shvati da vi ste vrlo ozbiljni i polako on će da očisti to sve i bit će mnogo bolje. Druga stvar, kada vidite kakva kosa, kakve nokte, kakve zube, kakav jezik, znate, miris čovjeka, jer kada nije pravilan metabolizm, ide kiseljkasto, kakve zadahe za usta, čak i kada čovjek jede nepravilno, poslije mokrenja se osjeća mokraća. Nevjerovatno. Kada ona čista, svetla, to je u redu. Kad se osjeća neki miris, to je već znak da i bubrezi i jetra prosto ne mogu da odrade to što bi trebalo. Doktorka, kad smo se pripremili za emisiju, rekli ste mi da je vrlo značajno pitanje veštačke inteligencije. Da li možete nešto da nam kažete više u kom pravcu će se razvijati primjena veštačke inteligencije u medicini? Pa kad sam završavala sad rehabilitaciju, mi smo bili iznenađeni, jer kod nas sve o ciframa. Sve o ciframa. Očešli kosu broj 5. Ja pretpostavljam da to baš pripremaju nas prema tome da sve to biće cifreno. Sa jedne strane, to je veliki dobitak za nas. Jer, evo sad pre emisije ja kažem, daj da vidim šta će da kaže ta veštačka inteligencija o bolu u grlu. I sam mislila, sigurno neće kazati sve što ja znam. Ne, ona je zbrojila više nego ja znam. Znate, tako da tu daje tebi jednu sugestiju da ti razmišljaš i o ovom pravcu. Znači, pomoć apsolutno. Međutim, ima za doktore koji rade sa pacijentima, to je jedan veliki minus. Jer ranije pacijent dolazio ka doktoru i on je bio siguran da doktora nema pomoći će. Jer taj osjećaj i taj pozitiv koji je bio, to je već 50% uspjeha. Sad on dolazi i kaže, a ja ću tebi provjeriti, šta te znaš, evo ja sam isčitao ovo i ovo. Međutim, doktor, pogotovo kada on posvećen svoj struci, on ima dosta pacijenta i on već kad vas vidi ili vi kažete prve svoje simptome, on već otprilike vidi svoju celokupnu sliku i shvata u kom pravcu treba već gledati. I njemu sigurno pomoći će jer tu ta veštačka inteligencija u tom pravcu njega usmjeri. Ali ako pacijent dođe i kaže, on nije tako, ja ću ovako, i umjesto te terapije koje da njemu doktor, on primjenit će svoju terapiju, vrlo često to bit će nije dobro. Međutim, u nekim hitnim situacijama, kada čovjek samo nema doktora i kad postoji taj internet, naravno on može njemu da pomogne. I recimo u mikrohirurgiji oka, ja ne znam, krvnih sudova, mozga, naravno te aparate i to, naravno to robototehnika, ona nevjerojatno pomaže jer ne može čovjek sve to da odrade što može veštačka inteligencija. Međutim, ja bih voljela da budem u tom starom vremenu. Dobro, da ne možemo da pobegnemo tako i od novih tehnologija, ali opet verovatno velika pomoć lekarima, naravno. Ali je lekar nezamenljiv, to ste sigurno dobro rekli. Doktorka, pomenuli ste malo pre insulinsku rezistenciju. Imamo utisak, evo i pišemo u magazinu Lepa i srećna vrlo često o ovom problemu, kao da je vrsta epidemije. Šta je uzrok, zbog čega se javlja insulinska rezistencija u velikom broju danas? Nije samo insulinska rezistencija, nego i diabetes. Već kaže da je to bukvalno, ali to sve od hrane, znate. I vrlo često otkrivaju pre svega devojke koje planiraju da zatrudne i kad vide da ovo ne valja i oni vide to da postoje, šta je to insulinska rezistencija? Mi imamo pankreas koji luči jedan od bitnih hormona insulin koji reguliše nivo šećera u krvi. I ćelije koje dosade to sve što je nepravilno, kaže pa neću ni da reagujem na taj insulin i ona postaje rezistentna prema njemu. I onda nivo šećera se povećava i onda to je u stvari korak do dijabetesa. Zašto puno? Zato što mi koristimo jako mnogo hrane.
To je, mislim, nevjerojatno mnogo hrane. I što najgore, mi koristimo nepravilnu hranu. To već sa obdaništa kreće nepravilna hrana. Jako puno hleba. Čak i to. Jako puno slatkiša. Ja se sjećam kad sam ja bila mala, torta je bila samo za rođendan. Ili idem u goste ili još negdje. Čokoladica, no možda, ja ne znam, dva put mjesečno. Znam da kada sladoled, samo kada mi smo bili sa drugaricom na vikendice i nama jednom nedeljno dozvoljavali da idemo i da uzmemo sladoled. I naravno kada dete je usmjereno tako, to daje neku dobru podlogu da ono bude zdravije. Znate. Tako da, znači, naravno zavisi, naravno tu u pitanju i stres, i hrana, i sve, i nespavanje. Međutim, ja mislim da kad je čovjek odrastao, on može da izvaga, a šta njemu najbitnije? Jer mozak voli šećer, nevjerovatno, njemu treba šećer, on kaže to mene treba. I on voli sve što je jednostavno, znate. On kaže dajte mi to i on nagovara nas, on nas vara. I treba bukvalno 15 dana da vi prosto odustanete od šećera i vidjet ćete da mozak već prihvatit će to drugačije. Kaže, ti si ozbiljan, ajde ja ću tebi poslušati. Kao i sa drugim hranom. Tako da, hvala Bogu, evo postoji, ja sam vam rekla, DASH dijeta koja je odlična. I kada u pitanju probleme sa srcem i kada u pitanju problema sa, mogu gledalce da nađe tu dijetu, kada u pitanju insulinska rezistencija i diabetes, bukvalno kroz 2 nedelje se smanjuje pritisak i smanjuje se nivo šećera. I mada nije uvijek, recimo, kada u pitanju lipide, nije uvijek u pitanju samo hrana. Postoji veliki problem sa štitnom žlezdom. I štitna žlezda, hipotireoza, isto može da povuče za sobom te dizanje tih lipida i tu onda čovjek mora da bude, bez obzira na to da ne pomaže dijeta, on svejedno mora da ograničava sebe i u masnoći, i u šećeru, i u ostalom, jer samo tako može da sačuva koliko toliko svoje zdravlje. Ima se utisak, doktorka, da smo ipak sami sebi najbolji lekari, jel tako? Pre svega prevencija. Da kao odličan poznavalac ruske tradicionalne medicine, da li možda možete da nam preporučite i neki prirodni lek protiv ovih oboljenja o kojima smo govorili? Pa, znate da je kao prvo rekla da ja bih preporučila svima da se pozabave svojim crevima. Jer to što mi jedemo, ta fermentisana hrana, ona jako pripomogne, naravno kroz određeno vrijeme. Naravno neke vrste probiotika, ali probiotika mlečnih, koje vi možete sami da napravite nije iz kupnog mleka koje ste kupili u prodavnici, nego mleko ono koje je kravlje ili kozije. Jer takva vrsta jako pripomaže našem organizmu. Vitamin D3, znači baš vitamin D3, ali ima i vitamin D2. Interesantno da ja sam imala slučaj da jedna pacijentkinja odavde iz Srbije koja je koristila jako puno vitamina D3 i nikako nije mogla njega da podigne. Tada kada je otišla u Egipat, gdje je bilo ogromno sunca. Znači, to je bio nevjerojatan skok vitamina D3. Ipak ta naša koža i sunce pomaže nama da mi prirodnim putem odradimo taj vitamin D3. Što se tiče i ranije, recimo naš u Japanu, u Kini i u Rusiji ranije naše carevi koristili astragal. To je jedna biljka koja pripomaže da mi budemo zdravije, lepše. Međutim, iskreno da vam kažem, toliko ja živim dugo i toliko ja vidim, i još moja mama kad radila, toliko ima tih različitih situacija gdje se mijenja. Te ova biljka super, te ona biljka super, te ova. I mi jednostavno gubimo taj ritam. Čovjek mora da ima ritam, kao, znate, srce kuca u posebnim tonovima. Kao da mi spavamo, znači san potreban da bude dobar, apsolutno. Ako ima malo sna, to je jako loše za sve. I fizička aktivnost. Recimo, kada ljudi
trče mnogo po betonu, meni nije žao. Ja kažem, meni je žao njihove noge, jer to tako se odrazeće se na kostima. Postoje jedna klasična proba, što bi ja preporučila svi da odrade, zove se poluortostačička proba, kad se mjeri pritisak i puls, čovjek mora da legne, da se umiri, da se izmjeri, neko njemu da pomogne da izmjeri puls i pritisak, jedno 5-10 minuta da leže, da ne priče ništa, da upiše kakav puls, pritisak, posle polako da sedne, tako da prvo spusti noge, posle polako da sedne i odmah se izmjeri pritisak i puls. I da se pogleda da li rezultate se razlikuju. Ako biće povećan pritisak gornji na 20, donji na 10 ili će biti iste, to je normalno. I puls može da se podigne na 30, ako se smanji, nije dobro. Onda tu već treba gledati šta je sa krvnim sudovima, da li i nije loše ponekad te ljudi koji imaju neke već probleme sa nepravilnim lipidima, da izmjeri pritisak i na nogu, iznad skočnog zgloba. Jer naše listove su oni jako bitni. I te ljudi koji imaju recimo grčeve, pogotovo noću, kad njih zabole noga, kada oni malo duže hodaju. Znate, nije samo od treninga, nego baš tako osjećaju kad jednostavno hladne, možda pogotovo žene se žade, hladne. To već ukazuje na eventualno proces ateroskleraziranja sitnih krvnih sudova gdje već treba da čovjek se posveti ovomu. A u ruskoj medicini probajte da sebe bijete tim žbunčićima. Ja sam jednom probala ovdje kod nas na 25. maju. Svi su bili u šoku. Mi smo drugaricom došli i oni pored stakla kaže šta li rade. Ali pomaže nevjerojatno. I plućnim oboljenjima i pripomaže krvotoku boljim. I ja bih preporučila da čovjek čiliče sebi, makar da se briše hladnom vodom i da se trlje peškirom. I poslije može prosto kockam leda. Kao prvo, ako kockam leda bristit ćete lice, bit će ono lepše i mlađe. A druga stvar, prosto pomoćiti vašim krvnim sudovima da oni se probudi i da krenu rade normalno. To su svakako dobri savjeti i hvala. Doktorka, radite i nameštanje želuca, organa, jel tako, pojedinih. Koji simptomi upućuju da naši organi ne rade pravilno? Pa, pogotovo u godinama i pogotovo žene, mi imamo jedan sfinkter između jednika i želuca i vrlo često u stvari svi sfinkteri nama postaje slabe i onda ide zabacivanje hrane iz želuca u jednik i znate kad kažem gorušica. I onda to je jako loše. Da bi to spriječili ili spriječili neke neprijatne situacije, postoje to dijafragmalno disanje koje apsolutno kad vi udahnete, izbacite stomak i poslije izdahnete i uvučete stomak, to pripomogne da taj želudac smanji količinu vazduha i njemu bude bolje. Što je interesantno, te ljudi koji imaju recimo povećan pritisak, ako pritisak mnogo povećan i ako oni odrade to dijafragmalno disanje, nakon toga kada izmjeri pritisak, on bit će negdje na 10 stepeni manje. Tako da je to jako dobro. Druga stvar, vrlo često sve probleme idu od nepravilnog rada žučne kese. Od žučja. To je mali organ bez koga možemo da živimo, ali bez njega živimo loše. Jer to varenje ne ide tako kako valja. I onda to možda bude prosto težina ispod ribara, to možda bude, znate, podrigivanje kad ljudi podriguju, to možda bude nepravilna stolica, to možda bude zadah iz usta, jer vrlo često zadah ukazuje na to da taj sfinkter malo otvoren, hrana gnije i onda taj zadah se osjeća. Znači, tu treba se posvetiti i vrlo moguće da te organe nisu na pravom mjestu. Postoji i nevjerovatno može želudac da se spusti do karlice bukvalno, tada kada su atrofični mišići. Zato mišići su potrebni. Oni je osnova svega. Ili obrnuto kad ljudi malo punije, želudac može da se podigne. Čak jedan dio želuca gornji se zove kardijalni dio, kao kardija. I vrlo često kada on se podigne, mogu da budu simptome bolova u srcu i vrlo često hitna pomoć dolaze, a u suštini to je problema sa želucem. To dijafragmalno disanje i ta usmjerenost na ritam iz hrane će da pomogne da to opstane, da
recimo helikobakter koji je isto sada kao epidemija, da neće da se razvije, bez obzira da ona je prisutna maltene kod svih, ali ona biće tako umirovanje. A recite mi, poznato i da radite i lečenje i za lepotu se primenjuju, jel tako, i pijavice. Kako nas one leče? Ili ne znam, od sve medicine koje postoje, mene ta hirudoterapija pijavica su najbitnije. Sa tim da ja sam završila čisto onako, imala sam 2 drugarice, obe su imali probleme sa matericom. Jedna završila sa operacijama, drugo lečila sa pijavicama. I ja sam primijetila kako ona se promijenila u licu. Ja kažem, pa ajde i ja da vidim, da završavam ovo i da vidim šta je to. U suštini i oni prepomažu da taj naš krvotok i te naše kapilare prorade. Što nevjerojatno oni utječu i na kortizol. Bukvalno na te sve, na hormone, na lipide, na jednostavno ponekad kad vidite šta izlazi iz ranice, ja ne bih vjerovala da krv možda bude toliko smrdljiva, znate, jer jednostavno u nekim delovima, pogotovo tamo gdje ima problem. Tako da oni pripomažu da krvotok i lokalno i ceo krvotok bude bolje, što je osnova za sve. Znači, prosto daju mogućnost da tkivo dobije hranljive supstancije kiseonik i mozgu je bolje. Neko bio kod mene jedan pravnik rekao, mene se čini da ja sad mogao bi da napišem doktorat. Znate, nekako čovjeka kao bukvalno prosvetli nešto i u očima. Tako da mislim da oni su odlični i za lepotu, a pre svega za zdravlje. Jer lepota bez zdravlja nekako ne ide. Da li su ona deo tajne vaše lepote? Pa ja njih obožavam, naravno, ali znate da ja još bavim se i masažima. Ja mislim da i muškarci i žene sada usmjereni na lepotu, ali nekako sada ja usmjerena više na unutrašnje stvari, iskreno, nego na vanjske. Tako da mislim da sve ide od toga kako čovjek, šta je luče on. To je sigurno, da. Doktorka, pre par godina objavili smo informacije o vašoj novoj knjizi, o novom romanu. Kako nas pisanje leči? Da li nas leči pisanje? Pa, znate šta, kada ja sam u pitanju, kao prvo, naravno, nisam ja spisateljica, nego jednostavno ja sam imala želju to da odradim, znate, mislim, i to mene toliko, znate, kao da živite nekom drugom životom, kao to kroz vas nešto prolaze. Prosto to je meni bilo neki mir, neki drugi svijet u kom ja sam živjela i gdje mi je bilo interesantno. Tako da, mislim, mene to je interesantno jednostavno, jedna vrsta gdje mene opuštanje možda. Pouzdano znamo da pripremate novu knjigu sa nekim konkretnim savjetima za zdravlje i lepotu. Da li možemo premijerno našim gledalcima da odamo neki savjet? Pa u suštini neke savjete sam dala, ja ne znam, možda savjet zdravlje ili lepota, birajte. Šta hoćete, zdravlje ili lepoto? Koji savjet? Za zdravlje ili lepoto? I za jedno i za drugo. No, recimo, za lepotu, da bi sad sunce, sunčina i da bi lepše bila koža, nije loše koristiti šargarepu zajedno sa pavlakom, da se jede ona, jer onda jako lepo čovjek se sunče i dobije mnogo lepšu boju. A i vitamin A koji nije loš za nas. I nije loše da žene recimo koriste taj led gdje mogu da zamrznu recimo peršun ili ja ne znam kamilicu, da naprave čaj, da zamrznu crni čaj i prosto sebi nije da ostavlja led, nego briše sebi po linijama kada ide masaža. A za zdravlje, ja bih tu primjerila tu tehniku pre svega. Ja bih rekla da, ja bih preporučila čašu tople vode pre svega. Doduše ima neki pacijente koje koriste i vodu sa limunom. Iako njima prije to, ako on je osjeća, kaže, evo, mene to probudi. Čovjek mora da se orijentiše na sebi, jer mi smo svi individualne. Ako njima prije to, on mora da se ostane. Ja bih preporučila da se očisti jetra. I tu nije loše, recimo Japanci koriste jačim.
jačem za ovo. Oni imaju baš te fermentisane neke produkte koje pripomažu njima za taj imunitet. A kod nas se preporučuje ovas. 200 grama ovsa može da se opere lepo, u 7 voda mora da... Ja ne bih preporučila organski, jer imamo odavde te koje provjeravaju taj ovas. Tada kada je organski ima dosta crnog buđa, a on ne može ni kuvanjem da se otarase, tako da, mislim, neki normalan ovas koje se operi, koje se kuva, može i u ljuski. Može i bez ljuski. 200 grama on se skuva sa 1,5 litra vode. Malo odstoji, može da se procedi i ta voda se pije u toku dana. A taj ovas, ako je bez ljuski, možete njega sameliti, jer to je isto odlično, i napravite neke dodatke, kurkumu ili još nešto, i to da koristite ili posipiti u jelo, jer suština svega da nama su potrebne žitarice, apsolutno, i više vrsta. Tako da, jer mi smo genetski, riba, žitarice i neki naše to povrće, voće koje raste ovdje. Recimo, sada deca dosta koriste banane. I banane kao nije alergen, znate, nemaju. Međutim, kod nas, po ranijim istraživanjima, prvo što je bilo zabranjeno banane. Ja bih ipak preporučila, pogotovo kada kod roditelja u anamneze postoje situacija da ima alergije, pre svega se usmjeriti na creva deteta, da se pogleda kakva je stolica. Ako on ima zatvor ili ima kašastu stolicu, već roditelj mora da reaguje i mora da vidi da se usmjeri na hranu, jer creva je jako bitno. Znate da Kineze kažu, kad te kiješ, leče creva. Tako da ja bih preporučila prije svega bilo koji gorki čajeve za jetro. Naravno, tu treba biti vrlo oprezan te ljudi koji imaju kamenčići u žučnoj kesi, jer sve to gorko i jako, kao i pelen, on može da prestimuliše taj kamenčić, tako da tu oprezna. A te ljudi koje, znači, samo mulje ili još nešto, oni mogu da popiju te čajevi, jer pripomognu toj žučnoj kesi da ona radi normalno. I vrlo često, kada ima neki polip u žučnoj kesi, kada ima mulje dosta, vrlo često to je problem u tome da oni ne koriste dosta količine vode. Druga stvar, vodu treba piti. Nije odmah, znate, neko, kad vidim kada uzme tu flašu ogromnu i tako piju. Mene je tako žao, bubrige. Ne, gutlje po gutlje. I to ravnomjerno. Van hrane. Još interesantno da je istražno naučno da voda leči. Apsolutno. Šetanje pored rijeke. Korišćenje vode. Kada vi pijete da se usmjerite na to da vas voda leče, sve to rade. Kad se umivate, ali baš onom vodom koja je prirodna, koja nije mrtva, jer voda u flašama, ona je ipak mrtva voda. Ali ta prirodna voda, možda treba sačekati vodu iz česme da izađe taj hlor, jedno 2-3 sata. Mada Japanci ne piju uopšte nikada vodu koja, ili Kineze, mislim, vodu iz česme, oni samo kuvanu vodu piju. Tako, u Sankt Peterburgu isto, iskreno kažem, mi nikad nismo ni pili tu vodu odmah ispod česme, ne vjerujem da je baš neka dobra voda, tako kod nas ili čaj, a čaj kod nas je baš čaj i on nije loš, ja da vam kažem, jeste, ima kofeina u sebi, ali ne znam, ima svoje neke velike plusovi kao i kafa koja jedna šolja dnevna apsolutno, 2 šolje dnevna apsolutno je uredna za organizam naš. Doktorka, pomenuli ste malo pre, eto, nova letnja sezona nam dolazi, mnogi se žale na alergiju na sunce. Kako možemo da sprečimo? Pa alergija na sunce to opet je alergija. Opet sve zavisi od toga kako radi. Apsolutno to u pitanju digestivni trakt. Apsolutno, znači od toga ne može da se... Čovjek kad ima alergiju, on ima te alergene na koje reaguje. Međutim, znači on naravno mora da sakriva te svoje dijelove tijela, ali da bi to manje škodilo njemu, on naravno mora da pogleda to što ne sme da jede. I recimo što je velike alergene? Pomaranđa, limun, jagoda, sve crveno,
I kad čovjek ima predispoziciju, još htjela da kažem da nije loše svaki čovjek da pogleda svoj jezik. Jer kada on vidi da jezik ima te, znate, naslage neke, on kaže pa to nije strašno. Ne, to već ukazuje na to da digestivni trakt ne radi dobro. Kaže ja sada praću pa bit će dobro. Ne, ako posle spavanja ima naslage, bijeli časte, ako žuti još gore, to znači i žuč se uključila, onda to ukazuje na to da ipak čovjek mora da se posveti digestivnog traktu i da napravi svoj racion. To što njima odgovara, svoju porciju. A što se tiče insulinske rezistencije, obavezno to mora da bude malim količinama, često, da sa pauzama i ne smije čovjek da dodaje neke sebi, znate, kao ja sad jedno nešto grisinu pojedem, to naravno ne smije. Samo pauze i često malim količinama. Doktorka, rekli ste malo pre da nas leče mnoge druge stvari, jel tako, i pisanje i šetnja pored reke. Da li nas razgovori leče? Naravno, kao prvo mi se usmjeravamo jedno na drugo i to mi nesvjesno jako istražujemo. Evo, poslije mogu gledalci da odrade ovako. Kada pričate sa nekim, zatvorite oči i pogledajte čije lice možete bolje da vidite, svoje ili čovjeka sa kojim pričate. Naravno, čovjeka sa kojim pričate. U suštini, mi više istražujemo ljudi koji je pored nas, a nije nas sami. I ako mi obrnemo ovo i ako mi se posvetimo sebi, da kažemo, ajde ja realno da vidim šta ja sada izražavam, da li ja svjetlucom ili ja sam neki mrak ili ja sam u nekoj depresiji, kako ja izgledam. Znate, često mi se slikamo, kažem, ja sam tako loše spala. U suštini to smo mi, znate. Veliki ste ljubitelj putovanja, da li nas i ta promjena rutine malo, jel tako, pomaže u našem zdravlju? Pa pomaže, ali sada recimo sa tim da letim avionom u nekim određenim godinama ne. Jer to postaje sa tim da naš COVID nas jako nam napravio probleme sa krvnim sudovima, sa endotelijem krvnih sudova i sada mnogo se pojavilo problema i bukvalno postalo opasno letiti. I zato bolje voz ili dobro, ne znam da li je autobus bolje, ali te ljudi koji dosta putuju, ja bih preporučila da poslije toga kada je dozvoljeno da ustanu, da odradi vježbe rukama, nogama, da sapete na palčeve, da malo nekako se protegnu, jer najbitnije, a obavezno mora da budu dosta količine vode, ne smije da koristi više lekova nego što je njima potrebno, jer u avionu, na visini čovjeku pada pritisak. Tako da kada se ne plašite, kada se usmjerite i imate lepo putovanje, naravno putovanje je lepo. A recite nam, doktorka, u današnjim uslovima kažu da stres ne možemo da izbegnemo, možemo da upravljamo njime. Kako možemo da upravljamo? Pa znate šta ja pre svega kažem, ako mi već zamenimo stres na reći zadatak, mi već razmišljamo drugačije. Ja imam zadatak da rešimo ovu situaciju. Onda vi prosto rješavate ovu situaciju. Kad mi non stop pričamo ja u stresu, ja ovo, ja ono, naravno organizam apsolutno drugačije reaguje. Postoje te biljne preparate, ja ne znam, valjerijana, matičnik, nana, gdje čovjek prosto mora da kaže, poslušajte, ja sada, postoji još, mislim, jedna metoda koju ja sam probala na sebe, gdje se kuva tako valjerijana, čaj od valjerijane, stavi se u frižider ta voda, dostava te vode, može i samo voda, možda i bez valjerijana, sa valjerijanom samo bit će bolje, lepše će biti. I čaršav se pakvasi se u toj hladnoj vodi, lepo se iscedi, bukvalno znači, do kape. Čovjek mora da se skini i njega moraju kao lutku tako da urnu, da stave u krevet i da pokriju lepo, da ne dolazi vazduh. Vjerujte mene, on odspavaće kad se probudi, čaršav bit će suv, apsolutno. I kroz jedan dan kad se radi ovo, to apsolutno se normalizuje na neki način nervni sistem. I pijavica, kažem, to kako oni utiču na taj i hormon kortizol i na san i na, znate, neki kaže, slušaj, ja sad uopšte ne primjećujem da ovaj stres koji ranije doživljavao kao stres, da to uopšte nešto loše. Kao tako, okej.
U suštini čak svaki mora da nađe svoj lek za sebe. Nije loše on da sluša sve i da posluša i taj veštački intelekt, da posluša doktora i da se usmeri prema sebi i da vidi pre svega da li njegov organizam pati, da li radi njegovo ćelije, šta ona hoće, ili isto ona hoće da proživi kvalitetno. A sve zavisi od toga šta pojedemo, koliko spavamo, kako da odreagujemo. I što se tiče stresa, jako dobro su te tehnike disanja. Znate, oni su odlični, oni se primjenjuju u različitim državama. Recimo za što se tiče astme, ja bih mogla, kod nas ima takva tehnika Strelnikovoj. To je jedna operska pevačica koja u suštini napravila tu tehniku za bolji glas. I shvatila poslije da koliko to pomaže uopšte plućima i sad kod nas dosta doktora pulmonologa preporučuju to disanje po Strelnikovoj. Ima i PBT koji mene recimo dopada. To sa nekim vježbama, jel mogu da pokažem? Naravno, zašto da ne? Znači, vi morate da udahnete tako kao da hoćete da uvučete sline. Kratko. I polako da izdahnete. Ima, znači, te vježbe, znači, da zajedno sa udahom 8 puta. Poslije sebi grlite. Poslije okrećete glavu. Po 8 puta. Poslije kao da planirate da pumpate, stegnete pesnice i od kukova kao da kada stojite, ruke dole. Jednostavno kada poslije, naravno treba prvo u sedećem položaju, da ne bude tako da se zavrte u glavi, a poslije kad hodite, naravno ni pored kolovoza ili tamo gdje je automobile, negdje gdje je lepo, prosto na svaki korak možete da dišete. To pomaže i plućima i srcu i prosto pomaže našem organizmu da bude vesel i zdrav. Dobar je to savjet, hvala. A recite mi, da li vi sve to primenjujete? Šta vi primenjujete za očuvanje vašeg zdravlja? Znate šta, dosta doktora mene shvateće. Kod nas se kaže onaj obućar bez obuće. Znate, doktori, mislim, iskreno kažem, ja strašno ne volim da idem kod doktora samo iskreno kažem, mislim da to treba i tako sebe naterem, kolonoskopija određena trenutkama apsolutno potrebna, jer tu možete na vrijeme, pogotovo kad čovjek ima predispoziciju prema nekim polipama i to mora da se provjeri, koliko god to neprijatno. Te ljudi koji imaju helikobakter moraju da gutuju sondu, jeste neprijatno, ali najbolje jedno i drugo da se odrade, sad to se radi sa anestezijom. Tako to bih pre svega, jer od našeg creva zavisi puno toga i da bi spriječili nešto, ali to vrlo neprijatno, ja bih preporučila to. Znate kako je. I nažalost ja jako volim da jedem. I volim da kuvam. Međutim, hvala Bogu da postoje postave i tu, znate, tu ja znam da i vi, iskreno kažem, to planiram tako da, ja nisam to radila, planiram ja samo na vode da provedem jedan post. To je odlično. Jer ja, recimo, čak kada dolazim posle posta iz Rusije u Srbiju, kaže, jel ti nešto bolje izgledaš? Kažem, pa zato što sam se postila. Jer jednostavno mi očistimo svoj organizam na taj način. Mislim, bez obzira neko veruje, neko ne. Što može da napravi molitva, to je, i pogotovo u stresu, to je nevjerovatno. Sada, ranije ja sam bila, apsolutno, znate, nekako mi je bilo to čudno. Nego mi imamo jednog imali smo hirurga koji je Luka Kremski, koji je jako poznat svetac, koji je perisao isključivo mantije. To kako on perisao, to je prosto nevjerovatno. I, ja se ježem sada, i mi imamo recimo Matronu Moskovskoju, gdje imamo film, 12 serija ima taj film na YouTube-u, gdje priča jedna žena o tome kada je ona htjela jako sina, a njoj su izvadili jajnice svi. I kada ona zatrudnila, lekari su bili u šoku. Ostala samo jedna ćelija. Jel shvatite, čovjek sa molitvom i čovjek kada je usmjeren negdje, kada on se rastereti. I vjerujem da, znate što je po meni jako strašno? Čak nije tada kada čovjek bolestan, nego kada on se preda. Jer kada vi u nekoj akciji čak i shvatite da je bolest, isto to neko iskušenje gdje vi morate da pređete i gdje vi sarađujete sa lekarom ovako, sa
skroz drugačije rezultate. To znam po rehabilitaciji. Te ljudi koje imali smo jedan slučaj gdje čovjek je bio u kolicima 25 godina, ali on nije odustajao, on je postao doktor poslije. To je nevjerovatno, znate, tako da ipak bolje živjeti pozitivno, bez obzira na nas, vrlo često svaki ima svoje minuse, ali kad se izborite sa njim, lakše sa molitvom, sa nekom drugom sugestijom, ali nama lakše živjeti uopšte, znate, ovako otvorenom, sa iskrenošću i sa pravilnom hranom. Hvala, doktorka. Evo, za kraj još jedno pitanje. Imali smo priliku da razgovaramo i o našem magazinu Lepa i srećna, jednoj vašoj televizijskoj emisiji. Bavite se i spisateljskim radom. Kako sebe vidite u nekoj budućnosti, u nekim danima koje dolaze? Da li ipak medicina i zdravlje ostaje prva ljubav? Medicina i zdravlje i to, kažem, bez obzira da sada i ne radim. Sada sam se srela sa kolegama sa kojim smo završavali rehabilitaciju i planiramo još da... Znate zašto? Iskreno kažem, ja se plašam na neki način to što se dešava u medicini i zbog toga ja planiram da ostavimo i iskreno kažem da čak ni u privatnoj medicini nego u državnoj. Jer ipak državna medicina za mene to je neki stup, znate, koji ne sme da se preseče nikako. I zato planiramo, mi nekako isplanirali, evo sad jutros poslala koleginica, ona završavala još nešto, planiramo da nadgradimo ako u nekom slučaju zatrebaće. Doktorka, ja ne mogu da vas ne pitam, evo i za kraj, ovom virusu, hantavirusu o kome svi govore, mnogi se pribojavaju. Kako je vaše mišljenje? Dobro, znate što, kao prvo opet krenulo sve sa lajnera, što je vrlo čudno. Druga stvar, znači šta, od gripa umire toliko količine ljudi, ogromna količina ljudi od posljedica. Ima dosta drugih obolenja, vidite, nama klima se mijenja i recimo krpelje. Ja bih voljela, kod nas je to užas neki. Sad krpelj se promijenilo, on počeo da napada, znate, oni postali veći. I to, imala sam pacijente koje nisu ni vidjeli da njih jelo krpelj i posljedice su vrlo neprijatne. Tako da ako mi usmjerimo na to šta možda bude, ma svašta možda bude, može čovjek da ide sada, da krene, da padne i da umre. I ako mi usmjerimo na to, na taj minus, prosto nama oduzimaju život. Ali kada bi mi shvatili da mnogo lakše mi ćemo da prebrodimo sve to, kad mi ne jedemo ono što ne treba, kada pijemo ono što treba, kada adekvatno reagujemo na tu informaciju, iskreno kažem, to sve lakše prolaze. Vrlo bitno da nam radi dobro krvne sudove. Zato hrana, fizička aktivnost nije pretjerana. Ne treba to bildovanje, jer to automatski ne radi krvne sudove, automatski srce postaje veće, tražeći više kiseonika. Znači, mi sami shvatamo što treba za nas i živimo rasterećeno. Evo, znači, pa kao što smo rekli na našem događaju Imunofestu, virusi su ništa, imunitet je sve. Jeste, tako je. Hvala vam, doktorka, od srca što ste se odazvali našem pozivu. Naši gledalci su imali priliku da čuju dosta korisnih savjeta, a vas pozivamo da nas i dalje pratite na našem YouTube kanalu Lepa i srećna.